2001तली मूळ पॉवर स्कॅमाची ट्रायल कोर्टात अजून सुरू जावपाचीच आसा। आरोपी माविन आनी कागाळ करपी पर्रीकार दोगूय सरकारात। ही केस प्रामाणीकपणान सरकार फुडें व्हरतलो म्हणपाचेरूच फिर्यादीक दुबाव। ब्रेस्तारा पणजे सेशन्स कोर्टात फिर्यादी एक्टिविस्ट आयरिशान हे केशीत सरकारी आदोगादा बरोबर आपल्याक वांटेकार करचो म्हूण आर्ग्युमेंट घालो। The special reasons why I'm trying to assist the prosecution for one particular reason, that the original complainant, Mr. Manohar Parrikar, and the accused Mauvin Godinho now have become strange bedfellows. They are in the same cabinet. So in 2001, Manohar Parrikar had accused Mauvin Godinho of a power scam to the tune of 30 crores. Today he is part of his own cabinet and he may try to derail the trial, and that is the reason I have sought to assist the prosecution. मॉविन आनी बाकीच्या दोगा ताचे बरोबरच्या आरोपींनी आयरिशेच्या अर्जाक हरकत घेतली। आयरिश खंय आपलो स्वार्थ साधूंक सोदता। कोर्टान केस 13 जुलयाक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार।